main pikiran kali kemudian sekarang dimasuk orang yang sama Hamid baru Sibarani baru saja terus marhata apa sih dulu kamu cakap maju cuma luak imamah kayak mawas jadi mah tutup di hamu yang kada dari pangkoron nami dohok di sude keluarga nanti tinggal orang yang pangkoron nami nomor itu nomor satu bah mandok oleh ada mereka taman tadi bata pertingkat basai ada lihat tuh hari maksud di kita di antara yang baru Buru dengan baru imam guru nomor mulu orang jadi si orang nami tuhamu yang tak kenopar memang guru nami ada mulu hami kemudian nakoso mak mulu disuni dok suhut nakoso jadi nasr halanya mereka kamu sudi dengan kenopar memang guru nami mereka kami semua tepat kamu mereka mulai sana kaningan pilih motif acara demi acara doon na mga ulit kaulang-ulang ka mo so naritaro dala tapat jadi so di situasi ko rin orang na tipo nakani tulong tao mga ulit ang gawin namin di na situasi ko mga makaputa na para tulong balagay na tiyang ni rumah balagay tiyang ni sopo nga tipo umur niya ang gawin ng portulo borraton ada satu tipe manusia yang mau kapirong parna dia kan opos jalan akaningan aku pasahat kami ima sikubur nami ima eme nomor lupa asal dia madudu asiro kaya mata di bata tujuan nyarion asal marludu ma akabanggabean marludu akang pakorasat di hamusude anak hokor pohon puni amang kor ng tumulo barato so ini maturupani asasahat ni eme nomor ludu na hubung kami akan ingat jadi si dohon nami tuhamu yang kami parang na yamang goro na nyo lu suruh kamu berdua di pudian yamang goro lu suruh kamu masih jarak-jarak kamu dia karena memurang tinutuban dia karena dobi di hors so nima atana jepek si dohon nami tuhamu na sudehamu anak dohon goro pahopo pinapar na yamang goro na nyo jadi moro songon hami jadi nami di sopa julo do nami tu hamu soto manarita terlumui ma amang boruk kuruk na boruk bahabe ina namang ala partikian do semua tu pas orang jadi nami hula mereka semua orang samosir ba asmar hamuna jadi si buti mahami solo ini masih tu orang pemulihan sekakan sa samosir mangpe sa taima tu hangginami sibarani mau lihatin mah itu hatta mau lihatin mah di kita saluhna patikiano sa matuk tuhami siat sibarani na siat tebing ima siat nomor 2 deh bubuat kami lo nakina bongboro eme na maglutu naulo maglutu asahatani yang bongboro donon nami ma maglutu matok panggabi yang maglutu manak perhoran sa tuhamu saluhna pinopat ni yang bongboro kolo buat kami doon ang boras asapin matopok di bahul-bahul parsalo ini matopok sa luhod na lutu-lutu man ang akapanamokan takas to hubigin kami na kinamong guru nagibuwa-buwa muna iya mong guru namyo titir marana titir marboru magpahupo siya nanak marupahupo siya guru alay adong nasosoho marhiteru juri gini hajong mahon dabot niya mong guru namyo takas tuh butuhami paborhannya tua-tua budak si pikiran budak nak si bahino dos suhamu no asa dukpak sonay do isi tua-tua ini balitak pagagi matuk tumadak ko si kaduan ari muno gabi sa luhut pinopar niya mong gorkon mulunong dos samu marsi pauloluan asa sa solo masaat tubot kayan nung masaat tuhami tupogon niya lamang mo sa luhut na mahita panggabi at parhorasan hatay hatatabat paparan Kakna orkestra ahit na sukhana. Kemana aja cocok kemana? Si Kres, si Parani, nasihat pengai.
bahwa naruh kami itu turut berduka cita di Banading Layon. Wala nodosi Panginoon namin Tuhamu sulit pinoparna. Dos tahimu sada rohamu na lau mangula akasiulaw. Mula dos tahimu mang nasoko dia peduk ni siulaw ikotong dobo itu huwon. Ima moro dos tahi sada ni roha. Wala nido Panginoon namin hula-hula muna nasat pahay. Mangiutusi ubak kami do emepir. So nganan itu dua pir mapoki bahul mapasalongan pir matod dimua luju ma nang pangamuan mangiutusi muse ubak kami do ulus si kacang rapu ulus na kacang sitorok ta prabu godangna dua ia hasatanan non sadamai tu helanami do tuburu nami besadamai tu pahupu nami walau tumpe songoni nabu tabrak pahami dihamu hasuhuto marka papahan nafsude mahamu taruli di pangulun nami hula-hula muna marka sibaranin na sa pahay siruputi mahami taparot tabat bahan Mengate tuan di sehari madua sekali gudang dihamu dirajat pemurlami terlimun dia akan nomor 2 tunang kabadisu raja nami raja pemurun siap kami bergesek yang meriteho Pak Elisa nasian sekian nasian siatar sebelum sidungan kami kesehatan hata los sabu juga kesehatan tuhula-hula nami alam kami do apa alas betul nami selagan suang-suang lima do nang akapariban nami nang dohat dia ka doto di hutan do kami sekutan nami moha amang bodo Pada kelas Raja Ijo itu pernah itu. alarong do kami orang nami Halo. hula-hula si betul nami selagan iba apala tulang di parmaimu tulang urobit Lima itu. sada keduaan dohat pariban nami Halo. sama ngalap borwel lagan to pariban ni akakon Halo. tagbani natuto di huta nubuk kami sekutan nami bawa amang Nalaw pasahaton ulos bero Jeremy. pasatok kata nang hatahabat ang oraspir Budi mara Jeremy. Na kotari o inamatokok kata na uli hata pasuan. Duhami ba murumun sa luna. Si Serahata mahamura Jeremy. So kung dia benungan ka hula-hulat muna hula-hulat ta na binubudo pariwan si Serahata mahamu lima. boleh sosok lima sangat madi dengan tubuhku marga si ito nga kumpato di mga arno na ni di abalan na mga may ditikti di ulan di barunta di sohon rupa ni jalan nung usukun sa di pasinabong manang pedroso na sidat di pamarota nang hula-hula namin silagan nang natuto di hutan ng kerajaan kariban namin si Sarhana di hitan na raja namin raja Urol sorry benar tuan mau lihat puji Tuhan dikatikan atau juga kedua cucu muna dengan itu nang sari madua dia memburu nami emasian hela nami Pak Elisa nombor nama Elisa di son juga komuna do di jojo muna hela do tobel di son do kami jadi tu sampai pendeka perjong-jong nami marba bayan mahamuna jalan do kami kadana turu berduka cita dinam jumolo no tua-tua ta no tua muna sa tuhan ibagas maddapat Tuhan na dia ada nama tahu ulo kami do sohon nomor lubu do perbotir dia ada nama tua de maddakon asa emes ko batua madlibongon siguro di bataru sila tua lut nama tanggamu para nombor nami di parorot song-song ni itu sohon di waraspir asa firma poki bal-bal mapat calongan firma tadulu lucu-lucu manang dia kapangomongan sohon-sohon itu dia mudah kana martino dohon dia nakod do akaboru do paparan ni saluna ni ang boru nami ada udah tangan nama tua nama dokon dibuat masasabi mga rating tangkiyang
Dikak kamu markira, uhut mardongat tangyang. Soalnya mah siya kami, bulan na koso siya kiyan. Kalau ngan montok muse, son hasahatan nanon, son ulus na gorang butuhan muna. Ani yang laka menatawa tu dari dia. Tuturuan mga anak kesansulang paparang bernami di sima na botak persolian. Jala amang baru. Sesuai dengan problem muna siya no. So ulus. Mangulusi badan, alay mangulusi todi amat talibatado. Dua helai lembar mak. Jala bergarohan itulang nami. Tulang ni permem. Siya tarutu na siya kuta. Adong do di putupan nasiga. Ulus na lahat tu berena. Soalnya mah bobo nami siya hulu-hulu na poso sekian margana. Sudah buat masih kami. Jadi mula tema dia mura janami. Gabe emang baru. Nabi nama roh aduh. Gabe. Takaso nakingan pangigo muna madukok kata hula-hula doh tak kabariwan ni kobar main kasi ablay dito. Tariwan di patohan Stagur pariban ni day ng namanugulo para memudo. Ima tong Olo. kido manang na pariwan ni Day na namanugulo para memudo. Sinatuan ni Ima tong Gabe. Kaya nami tariwan di pagkatayon nakigas siya na tamamu. Gabe. Kaya nami tariwan di cinta ni rohamuna. Ang iya matututulan na riyon. Gabi si buat dua, si buat sangat main. Kung masa tamo nun ulus tu para main namin. Iya. Ba, kita rohani meron yan. Budi ma. Gabe. Mala ito ma ang mangguro. Soalnya mah dia mo simatan namin sa laga. Sama bro. O para. Aduh sabda. Berenami ma pasatangan yan no. Aturan asing ni sidul lebari, sumani mazor bali pada mana pangiran nami Tuhan dari pangkoron nabi tim. Mau lihat tema di hamuna saluk na bulan-bulan nami. Nung mahubig hami dia kapat hamu. Mulu buah-buah nami tutak kasro tuamu. Dan macam berhamu bulan-bulan nami siat-siahan. Lahat tu sinamoroha. Jaga nami jaga mulu. Di buah-buah nami dinoktakas sa tuamu dua lepas mahamu perhati. Mau lihat tema ima pasatan. Alai mulu tungado maturut tolong. Namangi utusi, takola si kajian tolong nami doa nami, anggo di duluan. Tapi mamang buru, nadua ima huda jatuh kami, doa jatuh kamu, mangi mau tolong orang tetap. Mau lihat deh? Mau datang bro. Jadi ma dihamu setabi na borokku, apala pribadi na borokku na angisot ang borokku. Boha, arong dohorong mga tamu segala. Molo tak singok di sinak kanengani, mata kasih di lokal jadi pamorot, ada pola dari surun desiden molo berduluan. Jadi soalnya mari hamu hula-hula na misal tadi kerja lagi. Soalnya nama alam ini benar kutison. Do sudah hamu siap tangan sahat sina barok. Dorhana misal kerja nami. Molo tung subuh do an lot sumoni be nomuna hamu saluna na bak dulu. Naga bi boy mangulo na arong ulot solong arong na sa pasahatom. So tuma peribay kerja nami so pagar dulu. Lagi do abu hamu na tadi masuk pasapulitari sa matuju. Kondung dua beri saya tamu nanon urus Tuhan, nanon berita. Terus semua hamuna satu, hamuna florani, suni berharap suni, imas berharap. Mau lihat tema di Tuata, mau lihat tema di Hamakar itu nami. Au songon separiban ni Mak Beter, Pak Beter, madokon hata sawoti tu paribakku. Mau lihat tema di Tuatai di Hamakar giku nama tinudohon. Songon nama saya seluruh nami, mereka muhab yang kana berperibar rodi di sonanggi, mula tumpe hurak serenai, alana adong beon. Jadi las marohamuna, las rohakku, nana kaperibete sesude, huberik son nama sesede rohamuna. Jala sidohorokku tuho anggi mak beter. Au selaku sihahat di simatuaku diberi kurang di songot dia perjuangan ni nama tinudohon. Peo sudah di rohani. Molunos rohan, ido dilihat Tuhan pasu-pasu dihamuna akan bertiduruhun.
mau lihat di Tuhan kurang patitip so bebe disolup inna di si paradongan molo tumpe adong nau tibu di parngol muna urang adong masih jujuran pasu-pasu itu kamuna sian tot ini dah 22 tahun asa anggia asirohani Tuhani diana nang dimuru di paksikolan pistar tapok bisu tapok rejeki disogok nyari laho patari dahon luar mutan lumobi warna manggoron pos dorohaku yang bakal baribaku saluna dan adong nalaho marsi gutu-gutu kamu hubereng hunilai dos dorohamuna ibalas dirohanabi nomor pariban molotuk penonangge sama nino niak kada tua-tua anak ini dan laho pasaku dos holong pangutun ulah-ulah tahun molotuk penonang polo huliak kami nomor pariban danggi lasma rohamu ima atas yang hamil nomor pariban tuhamuna akan pariban nami saluhna so ini mah atas yang kami danggi butima jadi masalah horas Muhammad di Takpara si serta ditame tempat musik tanpa satu lulus negara tersebut rapok kita memang dia main pe kamu bermusik nah apa satu nami mah lulus negara lulus terus rapok musik dari kenangan nalawosi tertorong nami jadi di Orowa di Solo kan apa di Solo nak tadi semua orang tadi baru si Barani kami macam mana setiap orang dosa rata nih apa Orowannya lagi Jebaat mamang, Allah hape hono naik ma urus naga cak sorong rapo baik ma musik hotar tu siang antar musik naga.
Katulang raja nami tung dia lama nope hului hami hamu sialas miruham nami sonang maruhamu nak raja nami abang permisi nami asakor raja kami abang kami hilang namiun padang major gudan i
yang kami beri namin. Nga taruli tangan namin. Ibig kamuna. Ina nasihat ringgit sa suara natin ang pagmamaritata. Suang sonido juhud. Kasi matutu naman talibatan. Sila butagbay na akamasuna to hamura sa duhut na kerapan ng koronasyon. Butagbay na karejeki ito at kari na mangin. Sinuain pe. Soni mahata na buho pasatami. Kaya kasabagbanon namin. Ruang pe ko pasatami matok para namin ligat-ligat tutong manang maligtag ka muna lebih ketat. Seperti mali. Ada mah? Jadi mah kamu permusik namin.